Shalom, salam asitamu lante melambi totemo siulu solanasang. Salam asitamu ulendui renungan harian Toraya allo Senin tanggal 26 bulan 22 tahun 2022. Sipatu kima aku resumang alangan puang tutuman parta belan na yatu pak kaboro na lako kita mintu solanasang payan lante melambi totemo. Dolo la dibasa tu kadan na puang matua mai komita pasaka penanta tapalaku pa tunduan lan kapasambayangan ta sambayang o puang ambe mamase lan kadaton surga makur resuma akan puang mati kali milan temelambi to temo belan na payan tu mamase kaboro milako kami mintu masolanasang kan na to temo puang laki basau mo tu sang tan kada lamai sura madatumi mi mengkarang opuang pena masalo deno pak neyate kadami maleso laki rangi sia laki basah na menalainan lan penangki masola nasang kan makada-kada mukomi sadia mukan la mak perangi lan sangan Yesus Kristus ki masambayang amin. Ya tu pak basanta lan temelambi itu temo mangka dipasaka alamai pak pudian pasala 140 kalrua angka misa saya laku angka 10 apa na tu laku pak perangian ya mutu angka misa saya laku angka 5 na kotu kadan na puang matua mintu angge maritik sipatu umpudi puang haleluya pudi mitu puang lan mai batara pudi mi lan maswanggana pudi mi mintu malaikana pudi mi mintu petue kasana pudi mi allo sia bulan pudimi mintu bintu entasak pudimi maswanggana langi sia kamu mintu uwai daw langi mintu ito la umpudi sangan na puang belan namang kamo makada anna di pada dinasang rampoin deto tu kadan na puang matua suluk solanasang yatu tema gatu garonto na pananungan talan temelambi to temo di kuah umpo kadai umpu di puang sisola mintu mak dan maritik yana di Palembang tama bahasa Indonesia di kuah bersama alam memuji Tuhan suluk solanasang pak pudian 140 karua misa pak pudian tunanai to mak pudi untambai mintu mak dan maritik kumua anna pudi puang matua belan na ya momangka ongkombong mintu sakka sayana la daw suruga la lantelino matumbayan na sipatu tu mintu pak badadin na puang la umpu di tu puang lan aya 5 saya lakuanan nakwa umpamalay se kumua mintu ito la umpu di sangan na puang belan namang ka momakadaan na di pada dinasang iya umpatoro inan na itu mintu na la tontong saya lakona siya umpondok misa atau rantang mak din na todo tinting makada susite tu mak pu di belan na nasading siya nakanasay kumua manasalendo malabi na siya kiangga na tu panampana puang natay misa tu tang lasyumpu to tumampana mintu na lan liman na suluk solanasang ya ke kita toraya nakwa ya tu lolo patuan na lolo tananan sang serekan na tolino batonan na la tolino patuan sia tananan tay ana pantan torro sangadin na syumpu sia si pagan na misa sola misa ya moto anna tay na maadin tu tolino mainan na lako temay patuan sia olo-olo lako teme makrupa tananan susin na mo tomato kayu daan na mainan na taon belai belan nama adin na posanggang tolino suluk solanasang tu pada nakamasay puang matua iya tu nasang ato maapudi tangyara to kumua iya teme pa pada sianga ana puang matua salian dio may tolino la umpogo duka kami nomban sangadin na umbala nakuha tu tolino umpara kayu meloy daan na sanggang siya inang napaperentan mo puang matua lako hanam solahawa nakuha na alami puang kapenomban tu tolino napalan ni paalak eden
Kumu anna posarai sia anna kampai. Tolino la kampai sia posarai di kuah anna tontong melo sia malabi susi tonna kombongi puang matua. Di kuah anna pomalabi isangan na puang. Amin. Silo nasang may komita toli tuku maakur resuma ngalangan puang matua. O ambe ka penomban kilan kadatuan suruga. Kurre sumanga te kadami puang mangka kirangi. Mi popenalaina nilan mata pa perangin ki masola nasang. Angki pake tuo si turuk lalan pa purayami. Antakan lanti allo laki patu puang si solangkan ni. Angki tontong tuolan parentami. Pagari itu salah budang ki puang. Belan nama sambayang kan umpotete sangan na puang ki puang Yesu. Amin. Sulut solanasang rampo moinde to tupa nandungan talantem lambi to temo. Kikua makada salama alako kita mintu solanasang salama allo natal sia salama untamui tahun 2020 talu. Salama.